Good evening, whakalawhalai atu hanei hatu tola tau wala tala tutupu. Kua matuta ki tuai e taunga hua he manga ko ha kupatua ke whakamanatua he limungo fulu yupili mo e tau whakaholoanga ke whakaheke mo e olioli ha koe tau tutuanga hui he tau mamatua mai tuai ke puhala e talamitaki mo e tau amamana kianga ke matuta ki atu he atu hau tupuhake. Pehe matua whawhekau ko inga mokole, lahi e atangia he hana loto ha kua mai ke kauwhalataha ke whamanatuanga he limu fulu e tau mahuinga ha koe ononoanga ke he atu hau tupuhake mai maanga ke he waha kua hohoko mai kiai. Limu fulu e tau. Ha koe whioianga he atua ke tau se pehe nei, ha koe fua ke he tālanga he whaitunga ke tōrua ke nei ha whinione ha kupatua. So ke utaanga ke he tuanga he limu futau ia asi mou ai e whaianga hau ni. Moe riu ke whekise aki, po ke riu ke matuta ki tunga atu mo ia kaha. So ke tua, ke tūtau, limu furu he whaitunga, he tālanga he tau tupuna ine au mo. Asi whaianga hau e fia e atu hau ke waha. Koe ono noanga, koe hingoi puhala, ke whakapiki mo e fōu tu mo e kupu he atua ke tau mana tuanga e tau atu hau. Ki se tau tōru a whaalaunga tu mo e tu tangata ka ke he uaina, ke he kili uaina fōu. Hao whewhe uaina fōu, ke tuku ke loto he kili uaina tuai, koe pāni ka hasi ai whetatai aki. Ka koe uaina fōu, tuku ke loto he kili uaina fōu. So koe tau mena ia ke ono kia, ke whakatoro ma kia ki e whinangalo he tua. Ne ke masi. E poke osi e whinangalo he atua, poke tau talamita ki he atua. Hako alahi ke he pui, ke he tau anga, mo e tau hata ki anga he tau tupuna. Kako nāka i ono whakahokuro ke he talamita ki ne talahau he atua. So ke ono ia, ko ingoa e tau mena mitaki, mai he tau tupuna. Ke whakaonga, ke whakatolo makia ki mua. Si hai ai whauru a mena ka ha, ke ono ke tuku ke poke whakamoi. Tō liu ke hake mai ke taha mangaho kua lata tūnuai. So ke tunge theology ke ha, ui tō tōru ha, ai whia lahi tō hiki anga fō. Or nobody likes changes. Mōli lahi tō talahawanga ia. Ka ono tō, if we look around in terms of the coconut, na tupuaki e niu. You know, tupuaki. Ai ke mna nofu tu mau e niu, he fua niu tupu. Tau nai whahiki anga e niu. Hana tupuaki whakahanga. So ke ono ke te ono anga ia. How can whakatupuaki pihia e anga motu po ke whinangalo he atua ke lata mo e tau atu hau. Mo e tauwhi he tau atu hau ke fuaki ange ke lata mo e atu hau. Ne mumui mai tua, ne ala hohoko mai ia. Koe e whalu hana tau manatu kua manakulahi ke he kauwhalatahanga he maanga. Ke whakamalolo e whakawhituianga whakanganga mo e atu hau tupuhake. Tōla he mauhuinga ke tau mena nei. Mo e whaonono tu mau ki ai. Ko ingoa e anga ne tālanga ki he tau tupuna. Si tunga ia ki he utaanga ne he mautoru. Hai ai e tau si anga he umusi. Ne tau si ai he matakau village council. Si ka ono ke he theology, puke ono ke he tarianga he tau mamatua i ni aho mua, a whinione hako patua, puke motu. E potaanga ke he umusi, puke tau puhala, ke mau e mau popo, mai leo taha ke he tau ngahua. Si ke mena ia ne ono ki ai. Tau anga whakamotu, tunga ia ko hoko mai tau tōru ki he wahanei, kua lahi hiki anga he tau anga. Skai, koe mena ia ne whai tūtala tu mau tōru ki ai. Ai koe tau kakano uho ne hiki, the values and beliefs. Ai koe tau kakano uho ne hiki mau tōru, ka koe tau puhala whakangahua. Kua lata ke riu ke kise ki ai, ke lata mo e atu hau. Koe matua ulmotua mo e ke pole he maanga koe lilifu ko Young Vivian kua tatai foki, whala tau manatu mo e matua a kwako, si hokolo foki hana tau manako ke lata mo e hana tau whahelehele. Lari ke whakaofo foki, ke whaka velangia aki mo e tarumeria ki tau loto. Ke ririu ke maramana tu whakahokoro. E tau mera ne whakawea ki e maanga nei. Ha kua
kamata e maanga ke nā kai moa e whetatai aki. Puke kau whakarataha he longa he tau mena. Hā koe tau whakakoanga fōu me hau he lalo langi he whahi lalo he tala hau e tau tōru. Si koe mena hei ne tau si ai e iuperi ke whai whakakoanga, e whai whakaweanga, ke liu mātu taki, mo e tau puhala he tau mamatua, ke welangia e tau loto, ke kau whakarata, ke asi hake tau mga whaoa, mo asi hake maanga, mo asi hake whuke koutu. Kāla ke he tamaianga, he tanami taki, ke he maanga nei. Si ko e tau whakaweanga he tau matawhai tunga ne kisi e mautoro ki ai. E lari ke moa mai e tā whakakoanga. Si ko e whaitunga ni mo e atua ne whakawea ke e maanga nei. Si ko e taunga hua o sia, ka eke kua i loa he atu hau. E taunga hua ia ke lango matai aki. E tauma moi halau tōru, e tawaha ka o ki mua. Tō mai ke mo ia, ke i loa e mautoro kua momotua, tō whai mātu takianga, e tau whakakoanga ia, me tau whakaweanga ia, ne tala hau e koe, ke tawaha i mua. Pehe whoke ia nei, manako lohi ia, ke manatu he tau tangata ka tolo atu ki hā kupatua e ka kano he limungo fulu e Upili. Koe taha ne manatu hā kua haia he hā mautoro a tau whakaweanga. Ke mātu taki. Ke mātu taki e tau mga whaoa, mo e maanga, mo e lautoru hai ai ki he tau motu kehe. Pihia whoki mo e tau maanga, ha tau toru mo e tau mga whaoa ke whelango matai aki. Koe marolo na ia ka moua mai e Niuean, ka hahai ai e tau mena o sia. Ka eke ko pihia, tō kisia ai e tau toru e tau ngahua, kua mitaki. Mai hā koe tau whakawhikau anga nā, po ke tau ngahua anga nā. Koe hengoa e manako hako. Manako ke whai o alau se tō tangata. Kau mai hea hoia. Ke riwa koe ki kaina, ai koe tō mana kai. Kai whai mena whakaanganga, ke toka i loto hau, ke pehe, late mena e ke tau se maanga hako, late mena e ke tau se mga whaoa, late mena e ke tau se mautoru ka riri watu ki Australia. Tau wahenga mena bihia ne manako o ke moua mai he ngahua nei. Lohi e amamana ki anga he manga ko hā kupatua ke whakawheleweia mo i whiawhia mo i motu katoa, mo i tau ka pisinga kua hoko mai he tau motu ke kehe a whaiumu, ne hanga o atuai a tau tolu ki ai. Ko e pungipungi ni nei ne tapaki he ndakau leo e taha fuata tāne mo i tuku atu ke whale pui ha koe whalu le koa ne tutupu ke pūli ne pō. Whakatutālai mo i takitaki leo ko Tony Edwards. Hei ni tō leo hako ne whai kumikumi atu ke he whikau nei. Ko ia nei kua hei e ke mawhanga i rewikianga ke whahi leo ke mga hau nei. Hako e toka kano nei kua kona kawa i e whakaunga i e perua whiana ke mga pungi nei. Ai la mō katoa toa hei tō kumikumi ang he whai ngahua. Ka e tunguna ia ko whinata i e inukawa. Mo e whakapākia i e tahi perua whiki whunga he porotu. Siko rima i e ke whai ngahua i. Si mawiko mai nei mawilo mai ni ke he whare nei ha maturi toa. Siko oka i e toa. Ko whinata whuke ia ni nei he mga hotaha ia ni. Mo e sipi i tau hio ke he taha whare ngahua. Ke taha tangata business. Si whinatu e ia moe, si moe tau reo ia ke he loto tāne, mo i tapake ia mo i tuku ato ia ke he whare a matori lunga. Lai e tau hātaki he takitaki leo whoki ke he tau tangata he motu. Ke mai longa e tau tangata, na hei au e tau matutufonu ko lata i lautori ke muitua ki ai. Mau ngai ne hātaki hatu ke tau tangata, ka eke ke oto mturi ke whiawhia, po ke inukawa, po ke hā mai hā,
koe men he tangata ia ki riveki ne ia. Ka mai long e kapsinga a koe kua nā kai hang mitake rai, koe men he kapsinga hawa ia ke whakalanga ta rai, ke pehe hawa rai ni ke whana rai ke tause koe matakon hua kua nā kai maiki ke poko hori e koe ka he matutufon. Si tukuangi au e mene ia ke tunuhia ia ke to tangata ke mai long e loturu to tunuhia ia loturu. Ka koe hau maturu ki pui pui. Ka eke ke holi e koe matutufon, hai ia tause sianga ko mai ke whainga hua ke tause ke. Ko ia koe takitaki leo ko Tony Edwards. Koe taha he tohi ke huhui e mata whakatuwhano ke lata mo e tupe supa mo e tupe whakau ha New Zealand ke moa e lau tolu kua manako po ko liliu ke nonofo he tau motu ne lewe ke New Zealand ki ai ko Niue atulunga mo toke lau kua kau whalataha e tau mtakau kehe i New Zealand ke langmatai o moi e pulenga nei ki lunga he kupenga hila. Koe mata whakatuwhano ke huhui ke maike ke moa he tau tangata he tau motu ne tolu e tupe whakau, mo tupe ke lata mo e tau kautau, kua liliu mai he tau, kua malako ke nonofo, ke he halau tolu a tau motu mōli. Koe mga honei, koe mata whakatuwhano, ko mai ke ni alau tolu, kua onongfulmalima e tau mui nonofo i New Zealand, ke hongfulu e tau, mai he uafulu e tau mui he tangata, mai kua nofo 5 e tau mui, ia he tu e 50 e tau mui he tangata. Ko tatai ni ke he mata whakatuwhanu fōu, ha kua mai ke moa 50% ka pehe kua nofo e tangata, hongofulu e tau i New Zealand, mai he uafulu e tau mui, mai tahe pa e seo pasene ka tutongi atu, ka pehe kua nofo ki New Zealand uafulu e tau. Se kua mai ke ni ke tohi ke moa e tutongi nei, ka pehe nofo ki New Zealand, he mga hokua tohi e tohi ole ke moa e tupe whakau nei. Ka koe whalu a tau whakahuianga ko pulenga ki ai, ko mai ke he tangata ke tohi ale mai he motu mōli hana ko Niue atulunga poko toke lau. Moi ua fulu e aho kua mai ke tuku atu e tohi ale, ha koe tau mga aho ke tause e tau whakakatoatoanga nei. Nā kai mai ke e whakaholoanga fōu ke tutongi, ki tua e tupe nei ka tohi ale e tangata ko mole e onongfulu malima e tau mui, tau tohi ale, ka kua mai ke he tangata, ke tohi ole atu to tu e 65 e tau mui. Amanaki e komisi whiwhili ko e Social Services he whakatuwhanu New Zealand ke whakanongonongo atu ke he taupulenga nei he pepa, ke he tau mga hakuku i moa. Ke he whakahiku e tau wanatala tutupu ki lanta moe awhiawhi nei ko e taha he tau mtakau laka pipile leak hiwa ha Niuean e nofu ke motukau Australia kua kautu ke he taha he halau tola tau whiua pile. Moi kua whakaingoa he tau tangata tuhi tala, kua taha he tau matakau kua nā kai tuaha, tau hoko ke he lakaanga kua hoko kiai, ke tau whiua ne whakahoko ke whahitapu kua mole. Kua kautu e tau whuata Niuean nei he tau whetako ke he tau whiua lakapi hiwa, moi motu talhaua ke he whiua lakapi League ko Papua New Guinea ke tau ola hongofulumawalu ke hongofulumawha ke Niue. Kamata e tau matakau ple hiwa nei he tau uawhi moi taha, moi kua mahomo atu e halo tolu e tau makaka ke he tau kua mole moi tau whau nei ke tau whiua i Australia. Ko e tau takitaki, he matakau Niuean ko Michael Filimona mo Zeb Luisi, moi takitaki he tau whuata ko Freddie Hunuki mo Lolu Mau e matakau Niue Lanu Moana. Amana ki alau tolu ke tukwhinonga atu ke tau whiua lakapi penai ke motu ko Papua New Guinea he mahina iulai ke South Pacific Games. Hana hadau tola da wala tala tutupu ke lata ia mai awhiawhi nei nana wha mai mawhala.